Ćao drugari, ja sam Ulebime i danas sam htio da vam pokažem kako sam ja napravio svoju tastaturu na svom telefonu. Prvo sam ušao u ovu e-keyboard tastaturu, tu ću nešto na početku pisati i ovo tu ćete. Tako, imate tu to sve, idete na ovo ovdje posljednje, lock i pravite, klikćete ovdje. Na to tu i birate šta ćete, ovo ili nešto iz galerije. Pa ajde ja ću nešto da vidim šta imam iz galerije, da bi stavio, na primjer, što je ovo sve, čuti ga, pas mi laje mnogo, tu napolju, pa nema veze. Evo ovako, na primjer, to tu, yes, i tako vam bude tastatura. Dalje, ovdje odabirate boju ovog okvira oko slova, stavit ću ovako plavo, ajde danas, plavo, belo plavo i ovakav tu okvir, ne, bez okvira ću staviti, ne, sa okvirom. Lepše, body, tu nisam sigurno što je to. Nemam pojma što je ovo. Dobro, front. Odabirate koje ćete veličine slova, možete najveću, a možete i najmanju. Stavit ću najveću i odabirate kako ćete. Hoćete ovakva ili ovakva. Ja većinom koristim ovakva, ali aj baš ova tu da probam. I boju ću ja stavim zelenu. Ovako lime zelenu. Izvidite, zapušen mi nos. Sad je svima. Pa save. I tako napravite svoju. Evo ovako, ja sam napravio 3 svoje. Ova. Tako te. I tu imate sve. Učuti baba. Pa nešto priča. I ovdje imate, ako se vama neka svidi, možete imati i ovdje neke koje se vama sviđaju ovako tu, ali morat ćete da ih skinete. Pa, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem.